So ama 5,000 aita kuwiyang kati. Jesus o disciple aita kutuma. Haivana ko awa. Anu yatam a ina ko awa ama amingkaw na. Nu ina mapa wangkapuna hapa hapmay. Mapiyama ama havan won na pauniyaw. Ina enga mapa fatiu iya avan anapmaw. Anga ita mangka kiwa hetangkam. Ina ena yempan na mama fatvan a kumanga ama mapme yatangona. Ina maawa hingok wanamanga no awa ina hava na angka kaymanga a oina. Ina okana ma tau na aungwa no yatama sukaunda tutuwafa kumanga haniu kana kate mamanga aposo wada tises oda na matemo etana. Ina ma aota mko kamanamanga. Ina mapa inanga tises o yempaunta na uyapa ao ama ahava hingon wana. Ina o na fawa hava ka ima. Mapiama nga taakap mamanga sipsipa wasman amhe ema metani. Ina o kana nume hava masakuni kuwima. Ina mapa nutawi angkau ao ye disciple aoi naputa kutia. Tanga ko awa ama amapme aniu. Ina mapa ya nutawi na kii. Ndi ma hamti amnuwo ina ko awa wangka apiyai. Fadawa mpa hiuna. Mapiama nga ita mhekia. Ao kuhata kutuma. Hai itawi. Ina ao takutumanga. Na inuwa fadawa 200 taunda ita mpania uyanon tiyo. Ao takutuma. Hai nga fadawa adita katanga. Hai nu ina hingo wani. Ina hingon wanu. Takutia. Na nga fadawa 5 afa. Ina pa ifauta kadango. Ina o aposo wa kwa yang ngka takutumana. Ama o kana mkuna mavau kamka hawyen kau iya pmateya. Ina mkuna manau. Ina iya napmaunga. Fenga 100 ina fenga 50 napme akumanga. Tises o fadawa 5 ava. Ina pa ifautan name. Ina o heaven hangga yam hingon ana. Ina o fadawa blesim aniya. Nakoda ina disciple awai mana kuwima. Ao kaya disciple awai kuwima. Ama o kanama mana wiuna. Ina o pa ifauta. Ne etada ama o kanama uya kuwimanga. Ina o kanama ita ya awa kanamanga. Ina fadawa fiva pafa na we angkafa na mau mkuna mau basket 12 mango new kemanga.